Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu zong zong te chibai kan buk chewa January ni som ni le pasari ania thu thar sang sang kan ngai thadona Mizoram thu tharin bul intran le teang mi som ni le paruk thakhat sang ni le som ni pathum zandar sari le achan bevel khan nei don kong khozol harmon veng huam chunga pu haw khothanga huan monga Balaji Company NHIDCL Noyami te kong lai mek chu achak lam ko amina kong lai na na thok namdang mi pathum te chu leimin hiana chila ruang hi zandar som le achan vevel khan mu kim ha lan ni leiminin achil mithi te hi raten mondal kumsom ni ani ruang hi an mu ma sapera adota hian alok mandal kumsom ni le paruk ruang an hu vele a Prem Kumar Mandal kumsom thum le pathum hi arwang an mu nung berani anni pathum hi Mandal district West Bengal state mi tevek anni helaya hian na thok himi pali anoma pakhat hi van nei thlak takin atlan cheman lawa ahim pha ta ani amuna kan lo meka ruang pakhat lak suaton ya pani hin la hai meka di heta ramrikor kan ti chin dam doi pe kor monga ani Officer on special duty OSD to CM Puro Sang Zuala Chuan Misom Nile Panga Khan Chief Minister Puzoram Thanga Nena OSD to CM Ani Nale MNF Headquarters sa Advisor to CM Ani Na Atanga Banna Athe Lut Mizoram Sarkar Department of Personnel and Administrative Reform DPNAR Secretary Chuan September ni som le pali sang ni som ni pakhat khan OSD to CM atan Puro Sang Zuala son of F Lalsanga late luang mual aizol hi ruatani thu atar langa a omna mun tur chu aizol ani anga engti khuna po choltir terminate thei ni in loman lo atan sarkar atangin thakhata cheng khat dong turati ania Mizoram Sarkara Secretary Lukpui ani boka kum ni le thali vel nuwa Puro Sang Zuala hian ban na hi athe lutta ani zona changin Puro Sang Zuala chuan ban na athe lu chan chu MNF party boruak wangani lo ti soin chu kolam en kol na ahun tam jok man adu wang tele social media a achung chang neu tam lutuk thin anin to wangani pakhat thu asoi baka an party thatna tur zo kani arin wangani thuwa soya nikuma khan OSD to CM ani na atanga ban chol hi voi ni kalodil to atipok ani Russia le Ukraine lam thu thar ngai thak chun zomang Russia le Ukraine lam thu thar hi mun rang rangami BBC te Reuters te le sai rang ami kan la khom thina wangin kan puan to nu soinon zeu zeu kan nei thina ngai thatu te hriat thiam na kan nge na ni indo pui pathum narim anam tranta in soi thaina ani lo rualin thil chiang sa tia soi thei ero ni lo ma se Russia le Ukraine indo na thil thleng mek ngai tu hian indo pui hi anai tual ti achiang tlat Russia in Ukraine arun na bo ruak hi asang chho tuala ral thuam an manglian tuala Russia le Ukraine indo na ming puma se tuna chuan Russia hi USA le athurual pui NATO le Ukraine ten Ukraine sipai mangin an doron ani ber to zoka he buaina in mung me ki apuak dar huk khun hi atheng nei don ni in nalanga Asia khomol puilam po hi kan himbik chuang lova China, Taiwan le India buaina kan ria South Korea le North Korea baka Middle East lampo an him chuang lo tiang deuh chia hian indo pui pahnih na hun lai khan atira German ralian kha ake dar huk bik lo annuwa aron ke dar ta huk kani kha Asia lamatangin Japan ral kha anron lian bok kani kha khovel history therin
tuna Russia le Ukraine boina kalmek po hi indo na lian zok bultran na ani ang ti alla omin a ang tual mai Germany le US ten kifin an bei pui thak na konga tran pui na tur teng pek an tiam nu ni khat nuwa phole ni khan Ukraine chu misailin an kap le ngala State Emergency Service chuan bial engemozata building somthum le panga aka awangin mi som pakhat an thia mi som pakhat chuan hliam an tuar ni inan soi chiat na khenna sat na ber chu Kiev biala in sakna hmuna ani thu asoi bok Odessa biala energy facility pahni bei ani thu official ta chuan an soi bok ani he be na hi Russia chuan UK in Challenger 2 battle tank thon tura atiam nuwa sipai tranpuina an pek thar chu he buaina hian khothangram te chu direct a anin rol na anga Russia in angai wangani sustain le wide range attack ka hian Ukraine sipai ho tu chuan Moscow hian thole ni khan air le sea based missile somnga panga akap chuak ti asoi very jealous ni chuan anjinga mi somli pasari chuka hlum anni thu asoi boka Kiev chevela hian mi somni ka hlum tel anni bok hemi ma hian Ukraine Air Force chuan anram khothlang lama Sea of Azov atanga Russia sipai te ka chua Iran siam attack drone cluster chu an ka thak thuan lo soi to ani khopui chim lama chen na in ni lo building te ka ani awangin kumsom nga le pangami pakhat athia midang pahni an hliam ni in official ta chuan an soi he bei pui thak na hi Russia in thatam tak chung Ukraine infrastructure abek chun zom zel na ania thasi khobo tak hian power station te ati chia a mi makta duai tam tak chu thima anum me kani ni lai nia nor huai hot ani nuwa electricity grita pressure ti zia omna turin Kiev le mundang engemozata emergency power cut ani ti Ukraine private power siam tulian ber DTEK chuan asoi German Chancellor Olaf Scholz chuan Ukraine tan Leopard 2 tank sompali pekatiama hei hikar tam tak chung international pressure a nuwa ani battle tank thei jinga chuan a hlo tling ber pola an ngai ani ral thuam ri tak tak te hi March thatop lamemo April thatir lamemo a thleng tura ngai ani President Joe Biden chuan a hnuwa US chuan M1 Abram indona tank somthum pakhat athon don ti apuanga hei hian hun rei tak Pentagon in Ukraine indona hmuna anin rem lo thu alo soi to chu atidang lamta ani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan he malak na hilom ommati thu soin teng te hirang takathon chuak turin angena khothangram te chu ral thuam dang missile le fighter jet te po thon turin angen zui bok ma se teng te hi game changer anni theina chuan zathuma tanga zali vel angai don ni in Ukraine Defense Minister Advisor chuan BBC Radio 4 today program asoi Germany in Ukraine ramateng thon ati khotlai chan chu Yarisak chuan ti hian asoya khothangram ral thuam manga indona hmuna Russia kan ne ma pok le he missile terror hi kan ti top theidona remma asiam le theidona ni ati he program a thuwa soina NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Ukraine rama teng thon chua chuan indona anram chakna konga danglamna na satak athen don ti asoi zan khat chunga na satak a drone manga be ani nuwa missile manga Ukraine ka ani thu report an pek chuatan lai takin Russia chuan be pui thak thar atum thu in Ukraine hi awaw khan zui bok kani ni lai ni khan US chuan Russia Wagner Group te Ukraine mercenaries sangtam tak anom nia arin chu transactional criminal organization te enfia aputani
social media a video viral a January ni somni panga khan Russia in Ukraine longchol mun Kherson abe nuwa sangkha chakwa somkwa panga kumasak 4750 DWT Feranas vanata flektar ve thochu he beina hian sarpnel mangin antichia ani ti in Virian sin chuan Vassels manager Istanbula Kakirokla Denis Tasmina Limited official Husin Sibi chuan asoi longchu tasla long aya achiat na satlo thua soibok Kherson hi Black Sea Grain Initiative in ahuam chunga longchol na munjinga mi anilowa long te hi bomb missile mo artillery mangaka anile ni lo chungchanga report ain anglawa regional official tenan soidanin nisom hi panga khan Russia sipai te hian Kherson hi voisom pani zet an kapa maternity hospital school polyclinic seaport le residential building te an kapani British Chanchinbu sanin atalan danin Russia President Vladimir Putin chuan Afghanistana US sipaiten ral thuam an hnuchia te chu alei theina turin Taliban te nena inbiak na an nei mek ani Russia chuan Taliban te kuta American sipai manrua te chu Ukraine a sipai te ti chaknan man adu thuwa tar lang he thu hi Telegram lama General SVR in atar langa General SVR hi aming tak riat chian lo channel ania Russian Foreign Intelligence Service SVR Lieutenant General Louis Pakhatin a enkol niarin ani General SVR chuan ram engemuzat intelligence le secret service a member pension to le active tak tak te direct a enroll enkol tu emo operationa thunun emo thuchiang tak tak nei le nei theite zia ani thuwa soyani General SVR soidanin Putin a hian Taliban sarkarin anrem ti theina tura Taliban nena inbiak na konga thunei tu te ador mekani Putin a chuan Taliban te hian Afghanistana thunei na anchan nuwa ral thuam anman te po telin US ral thuam le manrua te hi an nei nual ti a report ani anin biak na chip chiar jok hreru tu te chuan Russia in hetia US ral thuam adil tamai hi Taliban te chuan mak anti hleni in an soya ma se ral thuam chungchang hi ngun takin an soi howani anti kumsang ni somni pahni April tha Pentagon report chuan US in Afghanistan sipai ral thuam hi US dollar billion sari manzet an hnuchia ni in achutani John Arsin khorring thujia khingai thaang MIM 104 Patriot Air Defense rualte Poland boruak veng turin Germany in Poland abun felta Germany chuan Poland boruak Russia be na lakaveng him turin Patriot Air Defense System te chu ada fel thokhatta Germany hian Poland ram Zamox muna Patriot hida in helai mun hi Ukraine ramri nai tak kanibok Ukraine ramri nai taka air defense system changtlung tak a tur chu Russia tan chuan anok sak viau ngeyang Poland po hian Germany Patriot rual ta chu anrama an lo phal sak ve to bok kani kha Germany hian anteng chuan war Leopard 2 ta chu Ukrainian ral matonga tan Ukraine nena ahlan tur thu kan lo tar lan to bok kha heti ani chuan Russia sipai te tan chuan chet akhir zual ledon ni inalang Germany hian Patriot system hi Poland a hian pathum ralven na thok turata atuma chung jinga pahni te chuan Russia ral thuam missile le jet te Poland tan an nok sak don empty in ralven na an thok der to Germany hian hetia air defense system Poland rama abun chan hi Poland kho pakhat priudo chu Russia missile hian alo deng fu to a police pahni in nunna an lo chan to ani
leilama tran mun khwar tunlai khowela air defense thaber pol Patriot te hi melma missile te longma chon tura duan ani awang hian Russia tan chuan phim khur atul pha hle nge yang Germany hian marlama NATO ram te chunga hetia ral thuam tha a chelek chan hi German sarkar hian Russia hian ol sam takin NATO ram then khat te chu arun thei ti an ria a thei angin marlama NATO sipai te ti chak hi antum viau ni in alang Polena Patriot da tur thana kai ruai tu chiwar chuan keini chau hi ven him na thok tu kan ni lowa British le America te po keini ang thowa ral ven na thok an ni thu le Patriot chu boruak veng tu thatak ani thu le Russia missile wanga Poland mi pahni thina mikum November a thleng angkha kan Patriot wang hian a thleng to lawang ti ina soibok thu thar dang kan ngai thak le main kan channel milo en sak tu te like milo pek sak turin kan ngen chewa kan channel min la subscribe sak lo kanom chuan min lo subscribe sak ve ngei turin kan ngen chewa notification kha on thei hil loila news kan ron da tharapiang kan lo mungal zel thei do na arem chan dan anga min lo share sak turin kan ngen bok chewani January ni ruka Capitol Hill beina awanga President ani laya Khovel history ala omngai lo President ni lai social media platform lian Twitter Facebook le Instagram ten anben vek nuwa January ni somni paruk sang hi somni pathuma former President Donald Trump chu Facebook le Instagram ten anben na an hlip vele ta mase President Donald Trump hian a account hi a mangzui le don nge mangzui don lo a soilawa President dilai chunga heng thil hi thleng to lo se ati thu le ama siam social media truth social chu aron fak ani Nick Clegg Meta President of Global Affairs chuan mipui te chuan politician zong te thu soi an thre thei turani suspension kan nei kha keini point harsa ti taka thutluk na kan siamani ti ina soya Twitter nei tu thar Elon Musk Twitter lama sang ni som ni pani November tha a former President Donald Trump ben na aron li khan ma afuaina sahle ani Sakira kopui hlui Gerard Pique chuan anun hlui an soi reng mai chu aning ve ta deuh nge Sakira nen anin kar thuleng wa me mi na na ti jok nge ni khovel mu thei turin abial nu thar aron phau chuak tanol mai Pique hian Instagram kaltangin abial nu kumsom ni le pathuma upa Clara Chia Martinez an thalak chu aposa hei hi Sakira nen anin thlen thu an puan nu thlasari na le Sakira in aka let na hla ati chua atanga kar khat or aliam tia ani tun hi Pique hian Clara nena an thalak official taka apho chu amasak ber trumani nge thalaka hian thuam na dum in bel ve in restaurant a hun an manglaya nia caption ero engma aziak lo hetia thalak aron post chu rual hian fans tam takin an comment ngala Sakira nena anin kar chungchang lo hretu tam tak chuan Pique dem na thuan ziak na sa hle a achet dan chu za puyom tak le tenom tak ani thu soin an trong kampo anatek toklom le Clara chu afa tenu Sakira nen te khin tlak ani lo thu te an soya achiange official ania jam eating position po afri ta hle ti in mi pakhat chuan komena pe ani hetia jam eating position aron soi chan hi Sakira hian an chen na ina azam jar da abowatangin Pique hian arin omlo san ti arhiani in asoyani kha ina omlo lain azam hi abawa Pique le afapaten jam andu lo hrim hrima hei wang hian a ina tuwe mokalin eitu anom ngei ti asoyani kumsang ni somni le pahni June tha a
Sakira le PK te hian thu chua in trom siamin an in then thu hi an puang chianga an fa te tan nu le pa thatak ni chunjom zel an tum thu le an privacy za sak turin an nge na ni kha